Pozdrav svima, ja sam Nataša Sarđovska, javljam se iz Skoplja iz Makedonije. Trenutno nalazim se u mojoj kući, u moj dom, gdje prolazim 2 tjedna takozvane samoizolacije. Voljela bi vam pročitati jednu pjesmu koju sam napisala prošle godine u Jerusalimu i koju posvjećujem mom ocu. Pišem poruku mom ocu na ružičastom listu i mastilo se briše od mojih suza, ali opet pišem i opet ključe neumoljivo jezgro. Nestrpljivo ga zabijam na suprotnom brijegu u zidu plaća i list pada, ali podignem ga i opet ga zabijem i opet vuče me praznina u meni. Ovo mjesto nije sigurno, ali želim biti na obje obale, gdje ih je bilo malo, da pogledam ka tebi, na mjestu zaustavljena, na samo jedan korak natrag iza sebe, iako znam, kad pogledam dno, da i ono u mene gleda. Mir i ljubav i zdravlje svima.